Shalom, tal falava, ele swafa manu malo Yesu Kristo, yo te pa tal fatuai, ele neia fiafi, ele pol kalame o Israelu le nupa ia, ele au onanga ale Global Kingdom TV channel. Ia ole amataina le mata o pule neia fiafi, ia ole o amataina le tatu pol kalame le tatalo. Father, we thank you, we bless your name, mato te fa manuina lo swapa ia. Vi ia o tama. Tama whaftai I lawa fionga pa ia o mato maua le saola tonga mato te paita wai I le nei atu nuu. Whaftai fo I lawa nganga pa ia, whaftai tama I le ngaluenga fo I o le tala I o loo e wala au I nai I mato o te salo lawa fio le mata upu le asau ni alo au au na tufatu le nei fiafi I lau whaonga lawa fine I whamania lau whanau o eo mawhai o na mafuta mai. I pray this in the name of Yeshua. Amen and amen. O te whātalo whātu, le swafa manu malo Yesu Kristo, I le nei fiafi. Ia o te loa, le waile e toi tu inatu se por kalame o Israelu le nupa I e peo na masani ai la o nanga ai le Global Kingdom TV channel. Ia ma o le nei fiafi o te fiafi e whaelo ati. Ia loa toi amataina le nei o nanga, tātou te o le nei polo kalame. E whaatala no ai nai mata upu e whaasino I le nuu o le atua, le nuu o Israel. Ma po a fo ni le so na tātou te maua mai. E piso swani I lo tātou fo I o la whaaleanganga. Ma o te I loa wa te le fo ia na tātou whaalongo. I tala fou o loo au mai pia tala o le nuu o le tua. Pei o loo whenga iai ia Israelu mataua I le ngata le taua ma Hamas I Gaza o le taua ma Iran. Io o nuu tua o Israelu, io o fili o Israelu. E le fou nei ia fili o Israelu. Ai whai tau mai e le tuspa ia, mai a kinese o la whainga. O loo tāua I le tuspa ia Israelu. Ia me se fo I ona nuu tua oi, o nuu o loo anga le lei ia Israelu. Ia ma nuu fo I o loo whaasanga tau ia Israelu. A o le nei a fiafi, o se mata upu o saunia I na tātou te waawa ai ai e whaapea. O le iutaia ma le tangata o nu ese, ua jasi I a Keriso. Jew and Gentile, one and Messiah. Ile Ioannes fulu malfitu wai whaita wai le mata upulea. E se le maanai o le mata upulea o le Ioannes fulu malfitu. O loo tusi mai ai le tatalo a Yesu I lona tama. E se le maanai o upo tatalo a Yesu I lona tama. O loo tusi mai le Ioannes fulu malfitu. O loo tatalo a Yesu mo lona au so. O loo te talo fo Yesu mo o loo sauni mo I lātou uma o le au atu lau so e tala I le tala lei ma I lātou o le ātali tonu I le upu e tala I atu e le au so. A tātou mana tunatu ai I le ngaluenga a Yesu I lungo le nei ele I maliu ma toitu. Na ione ana au so sa ia whaiala na earthly ministry I te tonu o Israelu e peona tau mai nei sau I o leilo loa o Israelu. E o whewhalua I Yesu I Galileia, I Samaria, I Jerusalema, I no Israelu atoa na ia aoa o ina atu le upu le atua, na ia whaia foini wawenga I te tonu lava o Israelu. Na yaila tātou te paitau e fwoi, na pala au lia I na Yesu, yo na soa. Ia tele soa Yesu sa iai lewa I tau. Ai pese pulu lua lava soa ia e au mai le tuspa ia sa whewhi wai ma Yesu I lana ngaluenga whaata lai I le nei lang. Tātou te loa e fwoi la, tātou baba ai yaila I tala whaasoro pito. O so umai o Yesu. O tangata iutaia uma lava ele I ese tangata onu ese I se fulu lua le o so o Yesu. Tatu papa ai la le Ioane se fulu malfitu na te talo Yesu mo ona so o le awa atu e whaia le ngaluenga o le mongoli atu le tala le.
lona lua na ia te talo fo e mo e la tau o le atalia ina le tala le le e tala ina atu o so. Tata baba ai le whape o lona o tangata iwi taia ia nam au mai ele fe au. Sila fia lava Yesu e le teimi e talia ai e tangata nu ese le tala le le e momoli ina mai e tangata iwi taia. Sila fia fo Yesu e ese taimi e fe ese ai ai tangata iwi taia ma tangata nu ese. Ai o te fia fai tau ina atu le te talo a Yesu o lo ta ua le Ioannes Fuma fitu. E whapea. Tau fai te na atu fai upo e lua se fulu o le lua suma e tolu. E le whaapito lau te talo mo i lato i nei, a o i lato foe e whaatu tu ia tia ono le la lato upu. Ina ia tasi i lato uma, whaapeo o ele ta maa i te tonu ia tia au, wa o foe o i te tonu ia te oe, ina ia tasi i lato i te tonu ia te i ta ua, ina ia tali tonu le lalulangi wa e au ina mai au. O le manuia foe wa e foe mai ia te au, ua ofo a i atu ia te i lato, ina ia tasi o i lato whaapeo i ta ua ua tasi, o ao i te tonu ia te i lato, o oi foe o i te tonu ia te au, ina ia wha ato atua ina i lato ia tasi, ina ia i loa ai foe e le lalulangi, na e au ina mai au, ma e alufa mai ia te i lato, whaapeo o na e alufa mai ia te au. O le i lunga ati whai upuia i lunga atu o lo te talo a Yesu mō na o so. A o whai upuia na o whai tau ina atu le nei awhiawhi. O lo te talo a Yesu mo i lato o le atalia i le whaatu atua le upu na tala i mai le o so. Now, think about this. Tato mana natu e. O tangata i utaia ia o apostolo mua ia o le tala le leia le atua. O le au so o lea na ao atua Yesu, ia nei lea na whaatonu ina e loa Yesu, ina i o atu e tala, i tala lei. I te tonu lava o Israel. Au e sila fia po Yesu, e ile taimi e o ai le tala lei i tangata onu ese. Mai na ile fina ngalo o le atua, mai na ile fina ngalo ma le tatalo o Yesu. Fa mai le tatalo o Yesu, ia tasi i la tau e pei o na tasi o i ta oa. Ina ia tasi i lato uma whaapeo oile ta maa o i te tonu i a te au. O a o foi o te tonu i a te oe, ina ia tasi i lato i te tonu i a te i ta ua. Ina ia tali tonu le lalulangi, o e au ina mai au. So this prayer, the Lord is praying for oneness. O tangata umai e talia le upu le whaatuatua po le talia le tale le. A tato mai lo i te tono le a ingo le atua, o le fina ngalo o le atua, ia tasi i tato. Pe ese ia tu a inga tato te mai, ai mātu nuu tato mai, tato mai lo i te tono le a ingo le atua, ua tasi i tato. Mai, ua tasi le nu ese mali utaya. O te whiawhai tau atula ia le
ia le Roma se fuluma le tasi. Ona e ai le manatu o tangata o nu ese. No o mai lo le tale le tato te loa le na ta ue Paulo o ia o le apostolo o nu ese. E na o mai lo le tale le tangata nu ese. Mana ia o le nga putusio ngā luenga ne whai e whamai a le na ave le whi au a Yesu whamai. Tau te o atu e tala i atu ia le tale le no uma. Mua e whia i Jerusalema, i Samaria, i Utaia, i tulu inga o le lalani. Whina ngalo le atua, ina ia talia le tale lei e ona tangata i Utaia o loo a mau te tonu o Jerusalema, o tangata Samaria, o tangata Utaia i nuu o Utah. E le ngata i lea a o le tulu inga o le lalani, le ia i tātou nei, o i tātou o tangata o nu ese. O le o mai e la le tala le lei na awina mai apostolo i a te tātou. Le o tātou mau ai le leinga mai le atua. Ai e le ngata o tātou oli le nei vai tau i le tala le lei. Ai wa a matana tātou whaasanga tau ma tātou whaama sino atu i tangata Utaia na mo moli mai le whi au mo i tātou. Na o te leo te pai atu whaapea tātou te vivi i tangata Utaia. Alo e ai le theology lewa tātele lawa le nei wei tau e ta o le replacement theology. O le theology lea o le manatu o tangata no ese ua i te tono le paulatanga. Ua suria e le ekalesia ia Israel. Ai o le mata upu lai fia batele nei a fia. O le ekalesia le tua e iai le Utaia e iai me le tangata no ese. E le whaapea na o mai lo tangata no ese te tono le paulatanga. Suria lo e la atou ia Israel po o tangata Utaia le ai. O le tangata Utaia, o le tangata Israelu, o le ekalesia i tātou, ua tasi i tātou i le Mesia. So this replacement theology says that Christians have replaced Israel. That is absolutely wrong. Because Christians have not replaced Israel. Because the Church of God, le ekalesia le tua, o iai le tangata Utaia, o iai le tangata no ese, o ta ua i tātou, o tangata Kirisiano, we're all believers in Jesus. O te pia pai tau atu la ia le Roma se fuluma le Roma suma tasi. Le tau ai o i tātou o le oli pe vau, a o whaapipi i nātu i tātou i le nuu o le atua, eme? La fai tau atu la le fai upu Roma su tasi, fai upu se fulu e o le fai upu e se fulu vale valu. Ole nei o te pai atu, ua tau suai ea i lātou ina ia lātou pa u. Aua nei whaapea, awa o lo lātou angasala ua o aile o lainu ese. E whaatupu aile o lātou losi losi. Ai a whai ua whaila lātou angasala matamau a ingo le lalangi. A whai po i ua whaile whaamati baina o i lātou matamau a ingo no ese. E le atilia ea o na whaapea lo lātou manuia. O wā o te pai atu ia te o tau anu ese, a wā o a o le apostolo anu ese, o te bibi i lo whaipa. Pe ma whai ia te au o na whaatupuina le losi losi i lo ainga, ma o whaolaina nisi i lātou.
a wā a whai ua maua le leingo le lalolangi ina ua la fua ina I lātou. Pē wha pē whia lo lātou a minga. E le o leo la ea lea na ye uoti. A whai fwoi e pa ia mea wha polo polo ina. E wha pēa fwoi le palunga umai e pa ia le pongai. A pa ia le pongai e pa ia fwoi o na la. A whai fwoi na ngawi e se nisi o na la. A o oe o le oli ve vau. Ua whapipi ina oe whaatasi ma I lātou. Ma ua tofu whaatasi ma I lātou I le pongai ma le sua o le olive. Aua e te whaasia sia I ona la, a whaifoi e te whaasia sia I e manatu ua le ola le pongai I atu oe, a ua e ola I le pongai. A nei e te whaapea mai ua ngaui e se ina ona la, ina ia whaapipi ia iau. Matango fia ia o le tusilia pauloa, whamai o I tātou o tangatou nu ese, o le olive vau, ua whaapipi I atu I le olive. Nga, ua o na iai fololanga ma whiangainga a le atua ma Israel. A ua whaapipi I atu ai I tā ua o le olive vau. Ua tātou manuia whaatasi ai. O manuia na fola ina I le atua mo Israel. O tātou te manuia whaatasi. O no ua whaapipi ina atu I tā ua o le olive vau. O le Kirisiano. I le ainga o Israel. E le whaapela ua tātou pipi atu lo I le olive. Pala ainga na whaapela ua lea o ngā le pongai. Ka wo e la tau le pongai, a o ta tau le la o le olive vau, le o whapipi I atu ai. Si whiwhai tau atu la le Efeso I lua. Efeso I lua whai pusu tasi o swuma tolu. O le nei, ia o tau manatu sa wha pau o tau ana mua I la le tino. Ua ta ua o tau o e le pirito meina I la tau o e ua ta ua o pirito meina le tino ua whai e lima. O na po ia sa le iai ia te o tau kiriso sa tangata ese o tau I le sauninga o le malo Israelu. O tangata ese foi I whiangainga o iai le mea na fola ina. Sa le aiso o tau wha moe moe, sa unua foi ma le atua I le lalolangi. A ona po nei ona o keriso Yesu, o tau sa vava mama o ana mua, ua wha lata ina mai I le toto o keriso. O le tusilia a Paulo I le ekalesi o Efeso. Whamai sa le iai tātou I le sauninga o le malo Israel, o le upuna o le Commonwealth. Sauninga le malo, sa tangata ese, sa tātou le maua manui o le whiangainga a le atua ma Israel, ma mea na fola ina. Ana ua tātou talia kiriso, ua tasi I tātou whamai, ua tasi le iutaia ma le tangata o nu ese I a kiriso. Lono winga, o totono le ka le sia a le atua, po o totono le malo o le atua. O loo iai le tangata iutaia, o loo iai fo le tangata o nu ese. E peona tā ua Paulo, whamai, a wana I tātou manatu wha maua lunga, I ua whaapea ua a whaola ina I tātou, a ua le iai loani a folanga le tua malona nu le ai. Iai lava ia whengainga na o sia le atua malona nu, o ana folanga foe mo I lātou, a ua tātou manui a foe, ona ua tātou talia Yesu. Le upu lena o tā ua atu le amatanga. Lena te talo a Yesu mona so o le mata o polioane supitu. O tātou ia loa vea ma tangata o whaatua tua. I totono le malo o le atua. O le malo o le atua. O le nofoanga o loo pu lea ai e le atua. Po o loo ngalue ina ai le nofoa inga a le atua. Tātou te talia lo le whaola tanga a le tua, ue te tonu ia te tātou le malo o le tua. Whamai le whionga pa ia le tua, o lo o iai le malo I te tonu ia te o tō
The kingdom of God is in our midst. O te tonu ia te tātou. Ne mā lo o le tua. A whaila wa o le tangata nu ese wa o te lia le wha o le tanga. O wa vea o ma tangata le wha atu tua. O te tonu ia te au le mā lo o le tua. O le tangata ia te ia fwoi pa le tangata Israelu. O ia te lia Yesu. O ia te ia fwoi le mā lo o le tua. O ata ua umai tātou. O tangata o le malo a le tua. So te lei neila i nei lalolangi. A le o le lalolangi i tātou. Ua tasi i tātou. Ua tasi le iutaia. Male tangata o nu ese. Ile ona o Keriso. O le mata upuna nei a fiafi. Tātou ta talo mo tangata iutaia. Tātou ta talo mo le nu o le tua. A tātou va ai le tātou lango i le nu le tua ona folanga le tua. Tātou te alo lofa i tangata iutaia. Tātou te alo lofa po i tangata alapi. A wa i lātou uma o loo au mau te tono Israelu. E filo ngia lea e le ngā o tangata iutaia. So, o le manatu le pe o nā o ina le to tele. Ua sui ese, ua sui ina le tangata o nu ese ua whaola ina po le kalesia ia Israelu ese selea awa o tangata iutaia ma tangata o nu ese ua talia Yesu ua vea i Keriso o tātou ua tuu o tātou whaatatuanga i Keriso lono ina ua tasi i tātou o le kalesia le tua e ai le tangata iutaia e ai poi le tangata o nu ese ua tasi i tātou ona o Keriso. Amen. Nei la fa o matu le tatu mata o pule nei api. Le masina nei le masina le kalena tangata iutaia. Pena ta o isi polo kalame e se ale kalena tangata iutaia. O tātou le alu le ta o le Gregorian calendar e muli le alu o le la. O isi pito le isi tangata o laulangi e se ale kalena la to te muli o tangata iutaia. Yo tangata Asia foia e se sala to kalenda. Ile kalena la tangata iutaia le nei masina e ta o le masino e lula. O le masino e lula, o le masina le e to mana tuai le tangata Israelu. Ma va ai I mea na ia mea na faia I masina wa mavai. O le masino e lula vape is a preparation month. O le masina e tāpe nai I le loto o le tangata Israelu. O sauni atu, I le whaamanatu ina o tele o tau saminga o lo sauni atu ai o lumanai. O le tau saminga po le asapapito mua e sauni atu ai o le lato tau sanga fōu. So o atu ai lea ma le tau saminga o hili ngā pū. Ia ma le aso o le tungiola. O le o atu le masina le po masina o September ma o ke topa. Pe masina pisi ia le kalena a tangata Israelu. Ana e tele asapapito e whaamanatu. So e tele fo I tau saminga pe mata ua I le Levitiko lua suma tolu. E tau sia ina pe whaamanatu ina I tangata iutaia. I said nei o le masina nei. It's a slow down nei. Ma e ta pena lo loto le maua le upu le tissue ba fa mai return o le tissue ba o le upu o le toi foi a fai e te toi ma natu atu I le mea wai o ailo soifua ma lau savalinga le nei masina ua alu ese mai ala o le atua e te tauna toi foi atu I le atua. Amen. It's a month of reflection. Ma o le masina ta penai I o sauni atu fo ele tatou malo pele o Samoa mo le latou whainga ma a mo le latou palota le wa amataina le nei vai aso Ia wa whiani masina mani vai aso o ta penga ia sauninga uma a whai upu whai a pati ese ia lewo o me le aso Tātou te talo mo Samoa. Whamai o I tātou ia wa talia Yesu o tātou o tangata o le malo. Tātou te talo mo le file mu o le atua lo tātou malo o Samoa.
o ai le malo le atu lai mai tātou te talo ina ia whaatumu ina i lātou e le anganga pa ina ia fua e le atua le poto ma le ata mai lātou te pūle ai ma le alofa ia lo tātou atu nu o Samoa. Amen. Ai awana i ngalo tātou te whewheo ai ale nei lalang. Ai le o i tātou o tangata o le nei lalang. O i tātou o tangata o le malo o le atua. Amen. Ia Samoa au sauni atu ai foi i le vai saulu manai. Ai le ame le whaatanga i nai sina taimi. E te toe tō mana tuai lau savalinga. E te sue ai oe atu oe. Po ani me o whaale tonu o loo langa. O lo soifua. Po lau savalinga whaale nganga. Ina ia toi whaale lei. Amen. Ne ia toi wha lelei. Ai le ia fio mai. Ia lo tātou ali i whaola. Man e le taimi ne o lo tātou au mau e nei lau lang. O lo mau le taimi. A tātou se tātou te tui salamo a wa lo ma wale avanoa. E sau loli wala a wale tua. Ia wale e se avanoa tātou te tui salamo ai. Father, we thank you for your word. Whaptaita mai moni ma wha maoni au wholawholanga mau whenga inga no sia malo nu o Israel. Ai mātou te whapatai fo i lo manatu mai a te i mātou. Tangata nu ese le tala le lei wa mata mawaina wa tasi ai I mātou malo nuu ono o Keriso. Sa mā o te talo I e whaamanuia I lo malo Israel. I e fo ai le poto ma le atamai I e o minista ese o le malo Israel. I lato whaia tonu e tusa malo fina ngalo. Mātou te talo fo I mo tangata a lapi I to tonu o Gaza I Efeso soani a te lato. I angale lei fo I le atua le sauni atua I fo I o le mātou atinu o Samoa le whao maina I le lato whainga pālota o amataina le aswa tai au. Tama I ele file mu I lo malo Samoa. I angale lei fo I le malo si a te lato o lo whaia ngā gwenga pita le whainga o pālota. Father, I pray ia whaamanatu foi ia I lato umalawo a talia oe ia vea mali ima whaola. Ina ia avea I mātou ma mala malama. O tangata o lo malo e whasusulu atu lo mala malama. Ina ia avea I mātou o tangata e whatupuina le file mu ai leo le bebesi. Father, I pray that you bless our nation of Samoa. E whamania fo I atunu ese o mātou ma au mawai whamania I alau whanau o mawhai ona ma futa ma le nei awhiawhi. O ai o seo ma whatia I e wha ma whanawhana. O ai o seo ma na o mia lau wha ma longa I wha ma lo atu. I e o ai se fo I walongona le salamo I lona loto le nei awhiawhi. Toi fo I atu I ate oe. I e alofania lana bala au atu I ate oe. Father, I pray that you pour your Holy Spirit upon us. In Jesus' name I pray. Amen, amen. Ia Samoa le tatou mata upuna nei awhiawhi ai o tatou tusi whai tauna o le tatalo a Yesu mo na so o tangata a Iutaia na momoli na maile tale lelei I tangata ia I tatou o tangata nu ese. Ia lena tatalo Yesu e le ngata mo na so ia tatalo fo e mo I tatou e talia I nale upo le whaatutua le te maua I le Ioannes fulman fitu. O le tatou tusi whai taulo no luana e maua le Roma suma e tasi o lo ta uai o le tu ina atu po le whapipi ina atu le o e tātou le olive bao ile I tangata Israel po tangata Iutaia tolu ua tasi I tātou I a Keriso e peona tā ua ile e feso e lua. Amen. Ia whai ua sasi se upu le nei awhiawhi I e whaamangalo mai lau au auna. Ia whaamania le tua e te o tau umalaba o mawhai ona mafuta le nei awhiawhi. God bless and take care. Shabbat shalom.